Obwahati ishomero riine abeegi bakye riine abaana rukaaga kandi n'abeegi ni nyingi munonga wagyeragyeranyisa n'omubare gw'abashomesa abariyo nibashomesa. Niwe staff yoona okuturi ndimu na headmaster turi abantu 8 so nyine abashomesa mushanju na headteacher wa 8. Enshonga egimanyirwe w'abebembezi ba district y'Isingiro babaire nibarambura amashomero agariyo nigombekwa hansi y'enteekateeka ya School Facility Grant aha abakuru b'amashomero borekire okukwataho ahabw'enshonga y'okubura abashomesa barikumara. Tubeere turi kubi munonga habw'abaana baitu abaana baitu babiri nibashomera ahansi y'emiti classes zina enjura kuri kuba yatandika okugwa abaana biruka baza mu class okushoma kukomaho. Okweyongera kw'abeegi nikwegyekyererwa embeera y'amashomero garimu bwanyuma y'okuhunduzibwa geretsera abeegi bayeyongyera kugaruka omu mashomero konka omubare gw'abashomesa gwe tigweyongiire. Kandi n'abaana betwine abaana rukaaga 81 twine toilets aboojo babiri nibasharinga na ba master toilets zijwire noshanga abana batire line kandi ushanga cyaretera abana kutakwata lessons zindi ziri kutambura omisho. Omukurambura oku ba contractor barukora emirimo mirungi nabo basimirwe. Na munonga nko guweriza oba uga udu wakora yakora umurimo mungi munonga ogu n'umurimo gwa mukaga ntumwongera namwe nimuraganisa ngunija kumwongera nangwa na contract ubutwabanza wakora nyabushenyi nawe wanyabushenyi nawe yakora umurimo mungi munonga narebe tshani okumusetingire kintu cyanywa kasiminte nareba kashikiremo buri kimwe mu kitebenganize kurungi babongere ngaruza amana. Nona ndakushaba chairman abantu nkabo muba identifying mbohege mirimo. Mukuru w'entebe ya katano ahumurize bakuru b'amashomero kandi yabaraganisa ngo nibija kongerwa abashomesa hamwe n'obuherezo bundi kugira ngo batungure by'Wegeso mu district. Kugira ngo mutindo gw'Wegeso mu district y'Isingiro aterese tuguzaha mutindo gwa higuru tutunge omwaka uguru kwija umuryango ko gusutunge performance nungi. Awa TV Western Ruth Nwamanya.